Il-Ministru Franċiż tal-Affarijiet Barranin Ewropej, Jean-Yves Le Drian, li jinsab Malta għal-laqgha tal-5+5 tal-pajjiżi tal-Punent tal-Mediterran, ma jeskludix l-Unjoni Ewropea timposta sanzjonijiet lill-pajjiżi minn fejn jiġu ttraffikati l-persuni lejn l-Ewropa. Huwa kien mistoqsi minn Net News waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħaxija meta kienet jelenka 3 prinċipji adottati mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea f'summit f'Ġunju li għadda brabta mal-immigrazzjoni. First one concerned reinforcing the European Union border security. It-tieni prinċipju kien it-tmexxija globali ta' dawk li jfittxu l-ażil fejn l-Unjoni Ewropea tidentifika dawk li verament jeħtieġu l-għajnuna u tibgħat lura lil dawk li ma jistħoqilhomx l-ażil. Third point is to establish a close relationship with the countries of origin and the countries of transit in order to stop the trafficking in human beings and, if need be, with the imposition of sanctions. Il-Ministru Franċiż se jara li dan jiġi konkluż konkretament qabel ma jintemm il-mandat tal-Kummissjoni Ewropea f'Mejju li ġej, filwaqt li jieħdu kont ta' ċertu azzjonijiet ta' NGOs li operaw fil-Mediterran. Mistoqsi dwar kif Franza se tilqa' għal kwalunkwe xenarju brabta ma' Brexit, partikolarment minħabba l-baħar territorjali mal-Ingilterra u l-konnettività bil-mina minn Calais għal Dover, il-Ministru Franċiż qal li Franza se tassumi r-responsabbiltajiet tagħha jekk ir-Renju Unit torx mill-Unjoni Ewropea mingħajr qbil. We must be ready for the consequences, and there will be consequences in the areas of transport, in the areas of the rights of citizen, trade. Therefore, today the French Parliament adopted a law which enables the government to take all the necessary measures in order to make the decisions in how to treat the United Kingdom as a third country, because it is going to be a third country. Għalhekk jeħtieġ li r-Renju Unit tagħti stampa ċara li l-Unjoni Ewropea malari kemm jista' jkun dwar kif se tipproċedi. Huwa xejn kwalunkwe possibilità li jinħoloq preċedent biex il-ftehim tal-Brexit jerġa' jiġi negozjat għaliex dan ġie maqbul unanimament mill-kumplament tas-27 stat membru. Wayne Bonello għal Net News.